Pai Cyclone Paingkoi Ratroxiarni, West Karbianglong Havar, Baithalangso Police Station ke Parlopon, Baithalangso Serdihun Aklam Auditorium Hall along, Baithalangso Municipal Board Lapen, a Rising Wellness Society atum Chelang Petpen, Patirpi Ponsi, Anti Drugs Awareness Ajaimek, Pamanpon. Labangso Anti Drugs Awareness Ajaimek ke Pamanpon along, Aluhia Manpen, Baithalangso Municipal Board Chairman Chandra Singh Ronghang, Samson Singh T College Principal Dr. Biswajit Roy, Baithalangso Police Station OC Bipul Kumar Gogoi, Abarim EM Sar Imbe, Baithalangso KCS Aropen Amaipu, Dhon Singh Terang, Councillor D Edition Drugs a Rising Wellness Society Pen, Pradip Barua Lapen Adungarai Kedo Ketekiding Atum Chetong Dunsi Mayalong RDP Dunlo. Labangso Anti Drugs Awareness Programe ajaimek Jesemet Pet kepado Ponang Kok Laki, Non Owi Kimiatum ke Ongdung Atum Raki or Hormumate Drugs ke Chopen a Orapran Kacepahin lapen amitang apia puapan ke pasung apai nang batpi anpinlo. Lasilabangso rakia hormu ke chothap ki jun thap lapen kirim dun thapen kopi koson ke klempensi ke pajok dun thekjima pusi bangso awareness program ajaimek halong chethan chimum padopon. Lapen jointly itu program organize konlo nasi batang solong la sonsi theklo. Ya batang solong kedam tang penon anon adisiong ada kicuk kijun kecok se asal teklong lo nasila so ain pen jointly mutum racing awareness society la tumpen municipal hin pen se patik pen se naso program pen dengkon so bangku naso litu kicobom kijun bom non apiong batong lo non surisi abado ladak nason se mutum municipal hin pen naso information lo nasinon kedobom ateng pulonte piong bat ong la sonsi theklo nasila so kapikom nyapan nasinon awareness program ne tum ki bipon ahen Labangso jai megalong ke dam tangani drugs mati araki hormu ke chopen puthot kise tanga tumahin pensetami lahai araki hormu ke chotapen methang okpran kachepahino ne de jiaphan kachuningri padopon Hemari Rongpha reports Karbianglong Live.